Hello friends, jotono no lamsogo. Nirong no puilao nakar mangma sananai. Tamani humale sekang asa kedekma video nirok no roza yang update roza yang tongmani ang nirong no nakar mang sana. Engke nirok nakaladi. Tini ni siming nirong no daily regular video update rogani bagai job notification rok admit card nokormani te jekuno private job notification rok sok pagi tong hangke nirong no update rogoi tongani bagai ang tabo ready tongo hingke nirok bu je front ready tonglai di naigani bagai notification je nirok channel by je front kerangai tonglai di notification om haikene mangai tongani bagai hingke te nirok no sekang pila request ma khaiga channel ko tal ko subscribe khaije ko tong hangke subscribe khaigai tonglai di om haike notification je front mangai tongani bagai te ni friends no share khaili di hingke fadi chang tini nailai Indian Army ni bekhak teke recruitment kaisa notification sokai mani more registration 13 February 2026 ni siming 1 April 2026 jora apply khlaigai manai online tei jero tabok online tei apply khaimani bo jaga ko yasok jak ke omo kaisa asamo boni headquarter or jaga go application ni rok online tei khaimani o jaga accept khlaijangnai ingkete or jaga go no rally rok bo angai manai admit card pro nokhnai afro rogo Tripura ni joto district no apply khalagi manai engke qualification no nai hangke Agniveer general duty go 10 pass 45% mark angani nangnai te ei chungkha 17 half ni siming 22 years orangi tong hangge apply khalagi manai second number angkha Agniveer technical lo 12 pass angani nangnai te science ni background angani nangnai physics maths english omahai ni subject tongkhe apply khlagi manai 50% mark angani nangnai ei chungkha same no tongnai engkete ITI ro khaijak ngai tong hangke to te bisanai mechanical motor vehicle mechanical diesel electronic mechanical omahai rok tongke ni rok apply khlagi manai o post ni wo te kaisa third number ka Agniveer clerk storekeeper technical omahai post ni wo apply khaigani bagai 12 pass angani nangnai any stream jefa arts commerce science angai tongke apply khlaigai manai o post 50% mark angai tongke apply khlaigai manai age same no tongnai te kaisa 4 number ka Agniveer tradesman oroke 10 pass angai tong hangke apply khlaigai manai sudu 10 pass simple pass angai khlaijak nai rok apply khlaigai manai oroke percentage 33% engkene khlai manai 5 subject ni no romjangnai 17 years ni siming 22 years ora apply khlaigai manai te oroke 10 pass simia 12 8 pass rok bo apply khlaigai manai 33 tabok 8 pass or 33% angai tongke apply khlaigai manai date of birth bahige count khlaijangnai naidi 01 July 2005 ni siming 2009 jora angai tongnai rok jeni date of birth asngni bisingo angai tongnai rok eligible angnai 17 years angai tong hangke te physical standard o Agniveer general duty o height centimeter 16 160 hangke khlaimanai te ST rok ni bagai inge te relaxation rok bo tongnai te se sangkha 77 te police harogoi 5 cm angrogani nangnai Agniveer technical ongkha 157 cm height ngai tong hangge eligible angnai te se sangkha same no tongnai Agniveer clerk storekeeper technical or jagao 160 cm ngai tongke eligible angnai te Agniveer tradesman 20 pass or jagabo height same no tongnai Agniveer tradesman 8 pass ni 160 o jagabo same no tongnai relaxation ni go taknai hangke ST rok ni bagai height 2 cm relaxation rok bo rojangnai incentive available for various categories bonus mark as follow will be awarded to eligible candidate engke Agniveer GD total marks oro jaga angnai 20 mark Agniveer clerk ni go 20 mark omhaike
during lifetime as a soldier 2 words only. Sportman omahai rok ke je ni certificate tongoi tongnai rok sportman represent tabo all India level logo international level logo khlaijak ngoi tong hangke sport ni go inge omahai ke mark rok bo add nai bo hai ta category wise nai hangke NCC khlaijak ngoi tongnai rok 5 mark omahai ke rojangnai je ni school logo level logo khlaijak ngoi tongnai ABC omahai rok ni go angke naidin rok naigi naidi NCCA certificate tongnai rok angke 5 mark angnai Agniveer jidio te Agniveer Clerk ni gongkha 5 mark borok sem tongnai 5 ke rojangnai te NCCB certificate tongnai rok angke 10 mark ke add khlaijangnai bonus NCCC certificate tongnai rok angke 20 te Agniveer Clerk ni gongke 15 rojangnai Agniveer Technical ni gongke 15 Agniveer Tradesman ni go 15 omhai ke rojangnai bonus rok salary package first year ro 30,000 per year ro omhai ke 30,000 monthly omhai ke rojangnai hand cash omhai ke second year third year 4 year omhai ke bare gei thangnai salary rok bo angke ni rok tak 30,000 salary ma mani go first year ro 30,000 total manai angke nini yago je card khaijagei PF rok by card khaige 21,000 omhai ke manai omno apply khaigani bagai joto chala rok simina apply khaigani manai application fee ingke 250 rupees per category joto SC ST OBC general joto no 250 rupees ke exam application fee maronai application fee rogani online tei maro hornai noni debit card hai kaba Google Pay rok tifane je patei rohori manai kitabok admit card jefro nokhornai afro print quality kaha ke matiklai nai haike photo rok bo 20 ta copy rok telangai ma thangnai jefro nirok shortlist angnai jefro ringhor jangnai afro kini roni je document rok joto tilangai ma thangnai afro ni roni bagai tabuk ni saklai ronai admit card kaisa brok website roi ronai website romani noni rok print out kaha ke tiklai best quality rok good quality tlang print out khaigi matlangnai te photograph photo ni roni passport size photo 20 ta copy matlangnai angke proper ni roni buknai rok kaha ke raja ngani nangnai clean ke ngani nangnai background angke white ke photo mati sanai omhai ke 20 ta copy matlangnai angke document je tabung nangmani angke ni qualification je highest qualification omno tilangai thangdi te apply khaimani no bu tilang thangdi je to je ni document dongmani omno matlangnai ITI tongke ITI rok bu certificate rok bu tilangai thangmanai domicile certificate engke tabo nor SGM hai ke ba PRTC omhai rok tilangai thangmanai ka certificate engke noni ST certificate no matlangnai religion certificate engke tabo tosilta roni hai ke ba SDM rogo phane nagi manai Sikh Hindu Muslim Christian is not mentioned in caste certificate mane tabo Sikh Hindu Muslim Christian omhai engke nangya hi sajaga engke police character certificate omhai rokke tlangani nangnai last 6 month ni no tlangani nangnai school character certificate te police certificate omhai ke matlangnai school certificate engke college school principal omhai roni signature ni tabo nangnai character certificate boni principal hai ke headmaster roni character certificate ke te kaisa school character certificate ni pore te kaisa character certificate ni alada tongphige bongke kaisa municipal corporation yang tei hai ke ba panchayat ni yang tei ke ba mamani tongu or jaga bu thangai mana hornai last 6 month ni no te unmarried certificate matlangnai village sarpanch hai ke ba village panchayat omhai rong ni no matlangnai 6 month ni relationship certificate omongke je service khaigi tongnai roni bagai nangyang je service khaji yang khaya roni bagai ingke nangya khanai NCC certificate ABC omhai certificate tonghangke tlangai thangmanai
sport certificate tong hangke bono gutlangi mane ndoni bagi kahang nai relaxation ni bagi affidavit matlang nai 10 rupees ke tabo court ni go thangai mana hornai PAN card hai ka Aadhaar card compulsory je ke pona nangnai tattoo rok suijak tong hangke nirone permanent tattoo suije yang hangke cholenai permanent suijak ngai tong hangke self declaration kaisa certificate nangnai boro jaga manai hingke nirone SDM hai ka district tosil omhai rogo thangai manai hingke tabo group wise nainen thang hangke running go fitness physical fitness onai di group 1 5 minute 30 second 60 mark manai push up 10 और जगह 40 mark रोजांनाय टेप group 2 5 minute 31 second to 5 minute 45 second और जगह अंके 40 आसक नि बिसिंगो नों जदि खारमानिगो अंगै तंहा 5 minute 31 second अंगै तंहा अंके माने 48 mark और जगह ऐड खालायजांनाय ते पुश अप को अंके 9 और जगह 33 mark total om हाइके ऐड खालायजांनाय Group 3 wo angke 5 minute 46 second to 6 minute asangni bisingo ngai tong hangke 36 mark add angnai total 27 Group 4 ro 6 minute 1 second to 6 minute 15 second ngai tong hangke 24 mark om haike add angnai total 1.6 kilometer ni rok running ma khalainai medical fitness ni go sanga sangnai lelia angke video na asuk jora nang sinai nerok channel by jepuran kurungi tonglai di notification om haike jepuran magi tongani bagai ten dion friends ono je masak share khalai di engke nerok apply khaigani bagai nerok ang bai phane kurungi manai haike ba computer dukan rok thangai nerok apply rok khlagi manai engke nerok je masak friends ono share khalai di om haike ne support ogoi tonglai di noni bagai jepuran notification om haike tobai phainai haike ne ni oni support nang like share subscribe khaigani tapolai di friends ong jotono hambai